Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kipulit ka Ribhoy District kilayo kurup kumba sanspa kilo u genja nagawai ka trok kabawana agar tala bat kabatmu banlik penhap sya Bihar. Ya kani ka trok layo bat haka toll plaza paham mauleng haka por khat RPG minmiet dagi pulit ka bernihat haka jingilam jong in charge u AN Sangma bat la donrkat ru u DSP traffic u ba O Masar bat u CI ba PS Marwen. Hagani kami la sakhi langru daki bor shnong paham mauleng lengbau ba Prince Liang Secretary shnong ba rengkat kinong ilam ka seng samla shnong. Hagajing khanra lalap balaburi yau kenja hajrong hut jong trok kumjo hakmat ka seat u driver baru ha engine box ki balong baro hado arpunyo song. Laban kedau bala yo bat yakani ka trok hadin bala yo jing tip lupa naduk mensngi daki pulit ka bernihat bat kumta la penlong ka jing pan absrip hagani ka jaka. Oh, that's good, yeah, then Bob really good. Weh, sudah ada berapa? Alai, sasan, tinjau, dah show, alai, nak kan mesti, alai, okey, nak bun deh, bun thầy mà, mat chat kat ni lah biang no, mat chat kat clear, kena bentuk juga om. Oh, ikat itu ni kan. Ini kalian ke Durbar Senong Hamulin Akmer peringkat kisang semula yang Senong Jumi akan ekor untuk perjalanan Senong Kia nak ke Gilong Sakhiru maka jingnya terelang rekat bagi Ribhoy Polis tiba nila lap baka jikandra ya kena truk sadar syaka babang nila lap yone u Umar maupun seniu ya kejing langgri man beri ujungi badairu penjah nila lap yone hadu arkandai song double apat segi kraspa kilo tam dia ban kong sungai dan ai kejing iro show officer in charge jongka bernihat outpost ibala simkia halor kene Maria iyo ya ka jing tip ke information long ba ila petip sengi kum ke borsinong ya kerpat ini begini terangkat dekat ngaku mesti trisnong lembar kisang semlah jokane ke sinong de imlak film dai kubleru yo circle inspector sengi bade iba marweng de kumjuru ni ai kuble ya i sar DSP Masar ibala itu dekat lang ni naduk meneh naduk mata konektor ba nilala ban pedak ga jikra ba lala aru bantu kit nak klien polis iki berkam hoi kejing syah ni dai ki ban yang rangba bangin yang sakhi bat bangin pikir bat bangin husiar nak kejing supply jong ki banabari ya une u mar kenja bo pensni kejing memberi jungi betunjuru di airu ban sebentar ku ai musim ya karim hoi polisi berkoi makin nang simkia syuk hadin yang kene makin kerpat bakin ya trelang ru bat ngi kum ka Durbar Senong
ngiru kum kantor Barsinong ni ai ketika diang ketika mon kabide bat kirim hoi polis samtam kabide bat kabar hat at pos haba kilap kum ye kine ki kam ti Snew kabide bat kini supply drop selane penjal ne kiwi ke ar tiba pensiu ya ke jeng brewan bre jini ni kloi ban ai ketika diang ketika mon kabide bat kirim hoi polis Yo, kita source information. Ba kadon ko ka truk kawan-wan sa phang selcar balik sa khan guati kaban kit yu kenja ke tatung kejing yo keluar kalong kuma praspa kilo ye kenja jadi melayo ini keluar in charge bat ki staff jeng kilawan hang ni apo jong ni Tol Plaza nama gani gede cakap ke biang ban cek kali kum kita dengan ayo ka information ke paka kali number ayo ke na tau sawan ban up ni baka tim ke jong hadin bula up hang ni ayo ban bat gini kali ba hadin baka ayo bat gani la kali driver bat apa kat kum ka preliminary inquiry ke jong in charge yang bernihat no driver he voluntarily admit ba ukit kenja kani kali demas yo ini khabar ba ula admit ni driver ti in charge yang bernihat sam da Slam ula pentip urut so SP jong kari Bohai district but I sar SP ru ilapha khnang I DSP traffic but yang si ai sadar banwan hang ni apo paham mau lain banle ke badan kam ke banle ki Caesar I jong ni ka case ke bahap ko ke NDPS Act but in charge jong bernihat ru ula kepat ru ya ki orang bak senong jong ni senong paham mau lain ha ka ba I skat senong banalang ni bak puden seliang but ki tim jong I seng sa ki samla jong ni senong hang ni lemda perkat ya ke jing la hamid nri da ke baki long corporate baki police ban te lakam kini jing senior kum kini te ki lawan ban nah corporate lang bangi police aku bakin long kum sakhi bat hadin ba I DSP lawan bat la le ki formalities kum bangi de ben le kon ke NDPS Act bat hadin bangi la kenrai ka kali ya kini kali ke baki yang hadin bat ngilap nang tin na po hut ke kali tanang te ngilap hat nyau teli kini ki sem di PI belabu hang ni te nang la check ta po keben pada ngilap na to overhead keben itu ka box ke badan sepo enggak sai nang tu ngiok lightly but adin nang la kamera te segi seat pasong handyman nang seat ba hadin ngilap dan sakratlis nang tu but kaduk na kini ka engine box na plate itu turu ngilap kawai bat ngilap kamera lot ya berasa si suspek ingin semlap su tanggak tai di kadan kumba sanspa kilo ye ni kunja bangi lap hang ni kalian jungi ki polis ni ai kulai ya kini ki senong jangka ki member jong ni senong paham bolen sket senong member jong I baki la ai ka ti kemon kediang ka baki jawan hanya dalang bagi kum ini kapor haduk ini kapor wala amit kumiru bat ngin chmil tiru banang ni sakmat ba nginang ya relang tunjuk nam ta ka bahag amiat jong ka imlang salang